Mirep Oiribasinggi Maheigi Thak Mirep ahumdi class 9 fawba pass tawde tara mangana matriculate oidi tha asigi kungani panda pangthokadoriba taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly gi ahanba tangka ki mikhalda Mirep oiriba chamaga humbudra humdoi gi manungda ahumdi class 9 fawba pass tawde aduga tara mangana high school living certificate examination matric khaktamak pass tawi haina makoi na thagalakpa mikhalga mari leinaba affidavit sing da phongdok le Mirep singi affidavit sing yang lubada class 9 pass tawdaba Mirep ahum adu amana singat assembly constituency dagine mahak subnatagi class 5 khaktamak pass tawi atopa ani aduna amana thanglon AC dagine aduga atopa amana cycle assembly constituency dagine makoi ani gi Maheigi thakna class 8 khaktamak pass tawi haide Subnatagi metric phawbadamak pass tawi haina affidavit ta utliba Mirep taraga manga adugi manungda amana khurai AC dagine ataina Andro dagi ama lamlai dagi ama yai school dagi ama sekmai dagi ama lamsang dagi ama saikot dagi ama henglep dagi ama dipai muk dagi ama saitu kumbi dagi amamam wainam dagi ani wangoi dagi ama amasung nauriya pakhang lakpa dagi ama ne pawasina makata na hai Mirep oiribasinggi manungda marfuga mari de graduate ne aduga kunmathoi na undergraduate ne amasung Mirep nifuga tarukna postgraduate ni haina palle Awang bathaki mahi masing tambal oiraba Mirep taruk yaude hairiba Mirep taruk adu Doctor of Philosophy Oiribasinggi makoi adudi Sagolban Assembly Constituency dagi oina Dr. Khwairakpam Loken Mayang Imphal Assembly Constituency gi Mirep oiriba Dr. Kumuzam Ratan Kumar Kumbi Assembly Constituency dagi Dr. Khangembam Romesh Saikot Assembly Constituency dagi Josh T. Haukip amasung John Ice Kulamte Saitu Assembly Constituency dagi Lamtin Thang Haukip ne Mamang takta pangthokiba mikhalda Mirep oikibasinga yangnabada handaki ahanba tangkaki mikhal asida Mirep oiribasinga sina Maheigi Thak sangchat amada wange lawmaker amasung policy maker oigadaba maramna tangai fadana mahi masing haiba changi haina miyamna phongdoknakhi pangthokadoriba mikhal asida tampaki lamda sekmai assembly constituency na candidate masing khwaidagi yamle hairiba assembly constituency sing asida Mirep nipan lamba taunare hairiba Mirep sing adude NPP gi oina ayangbam oken NCP gi oina ningthojam Popilal Congress gi ningthojam Biren BJP gi Haikham Dingo Sivasena gi Khaidem Ranjit JDU gi Khwairakpam Devendro Independent Mirep oina Khwairakpam Robin amasung Maharabam Anita Devi ni masigi mathakta Khurai Assembly Constituency da Mirep taret songthoraktuna Tampaki District singda laiba Assembly Constituency singda Mirep khwaidagi yamba ani suba Assembly Constituency oide Mirep sing aduti CPI gi RK Amusna NCP gi Khuraijam Ratan Kumar NPP gi Laitongbam Jayanan BJP gi Laisangthem Susindro Republican Party of India Athawale gi Khunrakpam Khamba JDU gi Toijam Lokendro amasung Lokjan Shakti Party Rambilas gi oina Haisnam Subhas ni haire Chingi Assembly Constituency singda Mirep nipan lamba taunaba Assembly Constituency ani yaure hairiba AC ani aduti amana Saikot aduga atopa amana Cycle AC ni Mirep ani khaktamak songthorokpa Assembly Constituency singi manungda haingang nambol amasung thanga Assembly Constituency ni haire Thobal athokpamda pangthokpa BJP gi mifam Congress na thugai khrei BJP gi worker furuba ex-CM gi manau nupa Gozen lockup yaurure Thobal kendra gi manung chanba Thobal athokpamda mikhalga mari lainana hingsa khwaidagi thokiba andro amasung hairo kendra ga manare Thobal athokpamda pangthokpa BJP gi election gi meeting Congress na thugairubadagi achoba wathok oikhre amaromda ngarang numidang Thobal ningombam uthan laikaida BJP gi worker furubaga mari lainana ex-CM Oibobi gi manau nupa nupi machin manau thokpa ningombam Gojendro yauna miyoi ane lockup yaurure press na phangba pawgi matungina ngasi nungthil pung mari rom tabada Thobal kendra gi manung chanba Thobal athokpam awang laikaida leiba Hizam Rajen sahi yangkai ga mari apokpa kulla kauba amagi yumda kendra sida BJP gi Mirep oiriba Laitan Them Bim Allies Basanta gi mikhal ga mari lainana camera meeting pangthoke mifamadu pangthoklingai da kendra sida Congress Mirep oiriba ex CMO Ibobi gi yamlaba worker singna candidate masa yauraga meeting pangthokpa yaroi meeting pangthoke haiba tarbasu BJP gi Mirep oiriba Laitan Them Bim yaudana pangthokadabani haina dabi tauke Khana Chainapa Thokdok aduna maram oiraga Thobal SP Jogesh Chandra amadi additional SP Shankar Dev na lusingba ahenba police forcing laktuna meeting thugaina bohona riba Congress ki youth amasung women wing gi miyoi sing adu mafam adudagi tankhai ke
पुलिसना मफम अदुदगी तनखाइख्रबसु मखा ताना कांसी खिंगदुना इरांग सागनबा होनखि अदुबु पुलिसना थिंगबदगी ngमखिद्रे हाइरे अमरोमदा ngarang नुमिदांग पुंग 9 लोम ताबदा थौबाल पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा थौबाल निगोमबम उठान लैकाइदा बीजेपी की वर्कर फुरुबा कांग्रेस की एक्स सीएमओ इबोबिगे मनाउ नुपासिंग थोकपा निगोमबम गोजेंद्रो याउना मियोय अनि लोकअप यौरुरे प्रेसना फंगबा पाउगी मतुंगिनदि ngarang नुमिदांग पुंग 9 लोम ताबदा थौबाल पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा थौबाल निगोमबम उठान लैकाइदा निगोमबम गोजेंद्रोना लुसिंगबा कांग्रेस की वर्कर मंगाना थौबाल केंद्र द बीजेपी की मिरेप ओइरिबा लैतान थेम बसंत एलाइस भीम की वर्कर नि हाइना थौबाल अचौबदगी लोइतोंगबम सुरेन सही यांखै गनिथोय अपोकपा इबो पिसक मिखलगा मरी लैनना फु चैबगी थौंगसिंग चथरमखे थौदोक अदुगा मरी लैनना विक्टिम ओइरबा लोइतोंगबम सुरेन गी लोइनबी तोम्बीना थौबाल पुलिस स्टेशन द पिखलखिबा कंप्लेन रिपोर्ट अमगी मतुंगिनना ngarang नुमिदांग पुंग 9 लोम ताबदा महाकी मपुरोइबा सुरेनना थौबाल निगोमबम उठान लैकाइदा लैबा महाकी मचे अमगी युमदा इमुंग मनुंगी ओइबा वारी अमा सानबा हाइदुना चतखे तांजा अदुदा मसे अदु लैकाइ अदुगे मिपुन संगदा नुपी सिंगदगी ओइबा मिफम अमा याउरगा लैरे हाइबदगी मिफम फमलिबा मफम अदु तमना लाकपदा निगोमबम गोजेंद्रोना लुसिंगबा मियोय मंगाना सुरेनबु लंबीदा थतलगा तमथीना फुखे सुरेनबु फु चैबगी थौदोक सिंग चथखिबा अदुदा गोजेंद्रो हाइरिबा मियोय असे नोंमै पाइ हाइनसु कंप्लेन अदुदा याउरे कंप्लेन अदुगी मतुंगिना थौबाल पुलिसना आईपीसी की सेक्शन 325/307/34 अमसुंग 27 क्लोज 1 सी आर्म्स ए की मखादा एफआईआर अमा लौखटलगा थौदोक अदुदा सेनरिबा थौबाल निगोमबमदगी निगोमबम गोजेंद्रो अपोकपा लैखिद्रबा इबोमसा अमसुंग निगोमबम एलेक्जेंडर अनि असे ngasi नोंगालमदाई मयुमदगी पुलिसना फागतखिबने एलेक्जेंडर हाइरिबा मियोय असिदी पुलिस कांस्टेबल ने थौदोक अदुदा सेनरिबा अतोपा मियोयसिंग अदुना थौबाल मोइजिंगदगी पुलिस कांस्टेबल एमडी अतिकुर एलाइस एमडी इलेन अपोकपा एमडी बहादुर निगोमबम अमित कुमार अपोकपा मोमोन अमसुंग ए संजित कुमार एलाइस खान अपोकपा बोरजाउ कौवे मखोय अनिदि थौबाल निगोमबमदगी गाक्तने थौदोक अदुगा मरी लैनना पुलिसना गोजेंद्रो अमसुंग एलेक्जेंडर गे लाइसेंस गन अनिसु फागतखि हाइरे अदुमकपु फारबा गोजेंद्रो अमसुंग एलेक्जेंडर थौबालगी सीजेएम कोर्टगी बेल लौख्रे हाइरे फेब्रुवारी 13 तगी 15 फाउबदा इम्फाल ईस्ट की पोस्टल बैलेट कास्टिंग पांगथोकलगने इम्फाल ईस्ट की अपुनबा एब्सेंटी वोटर 1513 सर्विस पर्सनल 2400 इसेंशियल सर्विस वोटर तरुक अमदे इलेक्शन ड्यूटी याउगदबा पर्सनल 1413 फेब्रुवारी तांग 13 तगी 15 फाउबगी मनुंगदा पोस्टल बैलेट कास्टिंग पांगथोकलगने टाक्स असिगिदमक पोलिंग टीम 13 सेम सादुना लैरे हाइना इम्फाल ईस्ट की डीसी के एच डाइनाना फोंगदोखरे हिरम असिगा मरी लैनना डीसी की कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा महागना मखा तारदुना सर्विस पर्सनल सिंग ओइना ईटीपीबी एस के खुथांगदा वोट थादगने 80+ कैटेगरी की एब्सेंटी वोटर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वोटर सिंगी ओइना फेब्रुवारी 13 तगी 15 फाउबा डोर टू डोर विजिट तौगने इसेंशियल सर्विस अमनी हाइना ईसीआई न मसक खंगलबसिंगी ओइना फेब्रुवारी 12 दगी 15 गे अयुक पुंग 9 दगी नुमिदांग वाइरम पुंग 5 फाउबा मतम पीगनी लोइनना इलेक्शन ड्यूटी सटकदबा पोलिंग स्टेशन पर्सनल 1413 सिंगी ओइना फॉर्म 12A सबमिट तौबुगी लास्ट डेट असे मिखल पांगथोकदबा नुमितगी नुमित 8 नि ममांगदा पिसिनगदबने हाइरिबा थबकसिंग असे पांगथोकनबा फेब्रुवारी 19 दा मल्टीपर्पस हॉल मॉडर्न कॉलेज ऑडियो विजुअल हॉल मॉडर्न कॉलेज AIRD ट्रेनिंग हॉल DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स पंचायत भवन DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमदी DIC हॉल पोरमपाता हांगदोकने हाइरिबा पोलिंग टीम सिंग असे चैचत 13 की अयुक्ता DC इम्फाल ईस्ट कॉम्प्लेक्स तगे लॉन्च तौगनी हाइनसु फोंगदोखे अरोइबदा ताबिरिबा पुंगदमकपु थागतचरी।